Majua-jua aman banta kerina perpulungan si kelengi Tuhan. Cupaka kita ibas waris sendah enda. Ope dengan kita megikan kata di bata. Mari ras kita ertoto kita. O Tuhan di bata, Bapa kami siringan ibas kinerajan surga. Malam kelate kami Tuhan, gejapkan keleng atindu. Sitap malar ke tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas paksa enda o Tuhan, ate kami ngorati karena kata di bata. Kam lagi singajari kami, gelah kata di bata kali tutu banci. Jadi geleman kami ibas dalani kegeluhan si tep-tep wari. Kelangkan Kristus Yesus reh kami toto man bandu. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, kata di bata si tadi bahan perenungan ta. Ibuat kami ibas kitab Yesaya 40 ayat 31 bagenda kata di bata. Tapi kala si ernalem kempak di bata, tetap iplim barui na gegehna. Desken Raja Wali Kabang, lalap ia reh ganjangna. Kiam ia, tapilah ia ngelabuh. Erdalan ia, tapilah akapna latih. Bagenda pengogen kata di bata. Perpulungan si ikelengi Tuhan, tak kita makana kri na kita anak-anak di bata. Nggo ibreke di bata kita gegeh, nggo ibreke na kita kepentaran, hikmat ras silebangna, sikin eja di modal ta guna dalangi kegeluhan enda. Asa ukur, asa gegeh ta, silakokan si muhuli bas tengah-tengah kegeluhan enda. Akan tetapi perpulungan si kelengi Tuhan, megati melalakal jumpa kita sila bagi ukur, melalakal jumpa kita sila bahan salatik siakap, tapi kata di bata nangatakan sanina makana, tapi kala sirnalem kempak di bata, tetap iplim baruina gegehna. Artinya ngatakan cakai kekelangan kami kerina. Artinya bas kegeluhan enda kata wari paksa pe, harus kita mengandalkan kuasa Tuhan bas kerina lampar kegeluhan ta. Arkitekan kai, arkitekan terbatas ke gegeh tenaga pikiran silit ibas kita tanpa Tuhan. Labo kita ngasuk lalap megegeh dengan megenggang dalani kegeluhan enda. Maka kai kap dunia nina ijenda. Desken Raja Wali Kabang lalap ia reh ganjangna. Artinya ngatakan sama kakala asik mengandalkan Tuhan. Ibas krina dampar kegeluhan na, ia semakin luar biasa. Semakin bertumbuh ibas Tuhan. Arkitekan adik kita mengandalkan kuasa Tuhan. Ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Kiam ia tapilah yang ngelabuh. Erdalan ia tapilah akapna latih. Perpulungan si kelengi Tuhan. Ibas dalani kegeluhan enda. Ibas sada-sada waktu pasti latih siakap. Erdele ate kita megogo teta. Tapi adikala sirnalem man Tuhan, megegeh ingin megenggang ian dalani kegeluhan enda. Labo arkitekan la pernah ya jumpa percobaan. Labo arkitekan la ya pernah jumpa sila bagi ukur. Tapi adi Tuhan ian dal kena bas kegeluhan na. Megenggang ian dalani arkitekan persadaran naras Tuhan luar biasa. Maka perpulungan si kelengi Tuhan. Dikunelit dia perbebenta latih dia siakap lit dia sila bagi ukur ta. Mari siandalkan Tuhan bas kegeluhan ta. Arkitekan ia teman setuhu-tuhu. Ia simplin barui gegeh ta. Kata wari paksa pe. Sak maka lah bener pengarapan ta. Kata wari paksa pe. Endam kata di bata perpulungan si kelengi Tuhan. Amin. Mari ras kita ertoto kita. O Tuhan di bata, Bapa kami siringan ibas kinerajan surga. Kata di bata engkau ialokan kami ibas paksa indah. Malam kelati kami Tuhan, ibas kami ngalokan katandu. Ajari du kami sada persada Bapa. Gelah katandu enda tuhu-tuhu banci. Jadi gelemen kami. Jadi cikan kami ibas dalani kegeluhan enda. So maka malam mati kami kata orang paksa pe. Ibas kami mengandalkan kuasa Tuhan. Ibas kri dalam para kegeluhan kami. Enda mempertonton kami, oh Bapa, reh kami kukam, arah anak Yesus Tuhan kami. Amin.